Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ukurtong MP kaseng Kongres na Shillong seat uba Vincent H. Pala haka khatway tri ulaber aza apusaw ulalum ya kajingalang jong kinong krisyan kaseng Kongres na West Khasi Hills na kabenta banyamir jingmut hashwa bo unled shakirin sanya lab election shaki benta ba per jong ka West Khasi Hills district haka ni kajingalang kabalalong ha Bishop Hall Nongston na lor uba Pala la sinran lang daw MLA jong ka Nongston uba Gabriel Walang u MLA jong ka Mahati uba Charles Marngar kinong kitkam jong kaseng Kongres na West Khasi Hills na du ki mahila ki Youth Congress bat kinong krisyan kilay shimbenta banya keren bat banya piliu jingmut lang halor ki kam bat ki benta ki bayadai bat election Lok Sabha. Ekane meeting kalong banya kendo ya ki nongkit kam jong parti Kongres dibadai hamtam le dibadai ngangne na po Nongston Block Congress Committee bat tuju ya ki artuli ki block na jong ka Ramrai bat jong ka Mau Shindro. Ekane ka Swabani Snang lakno kuno idon kam matrai biru idon kam ngaru idon kam patoro idon kam ba ngin itu idon kandidat shuma na kinong yala mai bonsin ni idon ka meeting ka jongi idon ka hapoyo shuwan pa hayo idon ka meeting ni yola ban ya kedo tengah kwa ba bi pio ya kalat ban ya kram baru tahu kandidat jongi ku kinong yala kiban satrai sitong ta tunjak ya imam sen espala. Dengan sen Kongres kabla ai ke jala Meghalaya ke jongi haka senam ka kindai spa nyo haka baka Indira Gandhi ko por baka Prime Minister kawan hi dalade hamadan not mai haslo man ai yang ke jala ngimden ban kelak ban semomu badai no maka sen Kongres kabla ai yang ini kijimai yo ki bambun pida chi ye to kana ye kijimai yo nado kariyam ko Nado ketian ketile, nado kiri gusto, nado kaniam korko. Lalu doktor kesen Kongres ngatlah yang kita disekonsul rumim tandra menyenai. Tidak. Cipun kita kesen Kongres kalau ingin nomla bersiu penyanyi kesen Kongres. Kijing layot dibangingi yo barok kita ini kesen Kongres. Kita blokkan kita dibangingi yo. Kanehu, the Northeastern Hills University. Lalu dari dengan Sen Kongres ngimdon ke Sekulpa University. Kanegrim, kedon jono pilih itu kanegrim. Kedon jono ke Indira Gandhi dia. Sen Kongres. Ki bagi dan mata itu dari Sen Kongres. Kabarane. Keskim sispas ni ke pihak bertemu ini Pak. Yo kiklat. Tangke MLS skim, tangke MP skim ngimyo surok siman shlong. Dari nama kejidon ke skim MGNRAGS. Kepulong ngimyo yak surok siman surok dawila. Sispas ni di Sen Kongres. Kebijali kalau persang berpendu di skim. Lagi semutu orang pendu upai pak hospital. Terkadang kimber. Dari mata pergi ke dalam bijinya. Siapa sedang terisi spasi hapsendur apa? Dia ndala detrei hapsendur apa? Bagaimana sokat kamsanya ini? Itu bakam sanya itu pak. Pak biye itu aku mikir mau ini gitu ke Sumatera. Keturu kadai apor jemsen. Poi gabil lagi poh aja. Kita tambah siulur profil. Kaya ini diberduk anak-anak. Kemau keturu kadai apor ke Sen Kongres. Ke Sen Kongres kalau lepas punya ini. Bat kemau bah apor ke Sen Kongres. Kamar bam mati kadai kebapin. Kibapini nang ni. Pio ban keren haki shnong di thau kibapi kita. Tima Vincent Pala kaksan sedang milong nanti. Ibon kijin kili. Ibon kijin kili. Agak mau por wadang dari thau. Te kita kijin i tipi.
Nên qua bên bên đây lang, qua bên bên lang, nên em thật. Tiếng rây cái đón của con ta đón con đón tí là đón là cái family là con cam phim đón porso. But kid ban ba ya cái slong parliamentary seat. Lai không rêu thì cái constituency kam đây cái số. Nên em. Ngã thằng tôi cái constituency đấy thật đấy. Iba agak kenal tamu cái constituency. Thật đấy. Đây cái kam số. Slong balakha manilong manilong. Đây kam đây cái số. Imam Hussein Pala tidak dijingkili ke bawah. Le ayu bak pala. Le ayu bak pala kaksan stem. Dan ginong elam ke bawah. Kaksan stem usyam hakendang bat bang saat kia. Ini. Hanam stan habawai bon saat. Hadalim dan saat. Dan saat. Bat kuah beri tu ipi. Pengasno sarang banyen badanun robalong. Uday way na ki MP malayo pun sentam ban keren parlimen na ki MP haponalis. In sebagai kemudian kita. Kita ni bawa ba imam palai lora development niyo. Itu ipi utai National Highway 4 lane. Na do na jantia o ko isya do di na. Lalu dam imam palai dari nimpak yo. Uniu surat Namstoin, Bumi Shakar Hills. Day is in Trey Borba, Kajumi Martin Sentala. Ramarahiru. Kiba Bulma Kikam Kiba Martin Sentala. Kajikran by the Grand Parliament. Ilang Grand Bon Sen Shapang ILP. Menagari the Parliament of Alaga, Grand Shapang ILP. Menagari the Parliament of Alaga. Ikran syapang gumloban penrong yang ketin kasih berketin daro hakta kekenyat beropera. Dari dan dijengkeli. Bagaimana kemen yang ada jengkelen jong iman kening parlimen. Itu keketin kebaikan. I am a Christian. Jadi Kristen. Apa yang ada? Ngideng tanya bukan syah. Bila isa ka suwe-suwe na magkumdon Kristen ting yang mandoy. Dinem. Iting mandoy. Nay mai ha parliament bobon hiway pan jine. Iyong I am a Christian. Ginang gilin takti ng tayo manit siya. Tama ki BJP bakwi kajin ke norim ke nakiwan ban diwai ini. Ban diwai ini ban penisut. Hajaka kemudian ki Muslim bat Hindu penisut Muslim bat Hindu. Hababran Muslim Hindu tangki Kristen upanisud ugaro bat kasi bat ujangkia. Hajaka abang penisut ki Kristen bat non Kristen kata ka polisi jongki. Kani exactly kerja apa Manipur. Manipur kerja kono upanisud hamden ki meitei bat ki kuki. Hagani isud meitei bat kuki. Ki kuki bobol ki Kristen. Ki meitei kita ki Kristen rei rasatan palat lais pak beli ki mani. Kan lek yu ketu kayu mani ki school kan tu tadi bisa tang. Buat kene kan division jongki kadai kalau kejo operation mentah apa NPP ro badan hanya state jongki kita perkara piki mentah. Kita lek kita ki ba NPP bon ba concentrate haki area mentah rastang ke diwai. Apa den gogaro batu kasi. Kajinya keren sini setai. Rastang ba diwai kasi bat kijaitia. Example ki perdo yang state anthem. Ta kendiat kelarung ke policy ke design ke BJP ba implement ki don ki program ni ba implement dan ki ba staff ai tiap muka division kanam jor hapne ki kasi ki non kasi ki niam ba per asrang kata ke jing per jor hapne jom ke Congress bat ki BJP bat ki wai sakawai ro kanam ni thmai ka parti mentah ke WDP mentah borok kawai ke India lagi kami temai ke parti Aam Aadmi apa Delhi kular ke benar ke kendo kok bangilong ki bahok nginem sim kota ngim sim kali ngim lek kata kular ki bri ki bi ki job lanya thai ke Kongres to penjob la job election mentah siteng ne ki don po jil marbale ba ke kular kami hak bat kata kam. Bat kui ke parti ke badan keleng-keleng. Bat sukular kasuk. Bat penhe kasuk.
Nere ban sisa pat kamre ka masuk. Ka kajini per ka kongres pat kini kiwe parti no. Ni kren ke pemikular lade hapo Maharashtra, lade hapo Karnataka, lade Himachal, lade Telangana. Ke pemikular ka manifesto jomi nilai kata. Hal jumlah balik 100% bahwa 80-90% nilai kata. Kat maka BJP bat kiwe parti. Pernah kene kalau PE kum ka NDP ka kular sanlak job dinong ban penyok kam yo jam. Ke BJP ka kular ban pelai yo do yo. Nere mentah hado mentah kita ke yo yo kata ka kam ka jam yo. Ban kular with correction. Kumong ba poston correction ta pergi di. Nere kecingek kalau mentah ki kular kinjuban ki kular kat maka kongres bai video ka buat ni internet bisa ya ka kular ni kasi mentah kesan snem kadon ka jinge dia ting asubi na ki prolog ki ba ni kular ni kasyan ha tena friday no sio na mama na kamao ko ka nang jong nang kong ni ice cream ako lak by falak na marunan papan kindo kana mahalo kata kadon kaskin nanti mentapat alo lang step alo jangan kibru kelawan panskin. Tegadon na pagili tur pagkong example kung hasigli iwan di ong paminsaan. What so bakla? Kani kaskin kabalong menta na try bakabrel itip manakani jing sana na debri command. Bakabrel ko si jung isang bolak ala top DC office. Kata kaskin na try bakabrel idon. Andai ki change na system hapo namte na Delhi. Nakato bang ito ada keciti mentang yang recommend ke portal. Ke portal ke through internet yang recommend ke portal. Ke portal buat ke balong mentang ni recommend example kung ka sinot hanong cloud mana kini wala ada mon ni kalalong ke sinot ni ang ban permadan ni kemadan nagaliang jung ba kabrel bat ki nong tre jomi ba 14 jung ba kor jong ni bandera ban perle nilai kular kata ngaro kala ada recommend lalek andai na po DC office ka ngarang pun tu segi officer kata ka login ka ID ba ka password 4i na dali tagamot na po office nangan lalero andai po office timpat yang mana kini kita wan training di sport infal tengah kermen po CTO RTO mo lagu nung ka training kan ya po DC office ni kan kaskim ka balong mentah kan ka tam ka mentah ngintang recommend kita kiba niladan recommend ro kami ay kata ni berbet ba malagina recommend kira kibru kelik kibru na po di office kam kamdon kaskim kamdon bisa nama timpat lang ready kalau ko top invite pa tekatong jong MP ka pun haduk santri jong unai Jun tebut hakapor election hakapor baka code of conduct kadon hasil kadon recommend nila la de yang di service dari kamen ngindang la ban recommend andre ban yo itu kiskim pimla ban yo ha ka swak election demde ta namaroi MP raja samar ka jo MP sa ka kasar ka jo MP bara koi India ka jo ka portal ni yo kon kam kamde tangenga kila kon pe kila kon pilih de DC office ro kamde ka ban recommend kamde ka ban initius ka skim andre ba ka portal kiper Ipabiang ini kalau temperi tangkap tokan dengan sebiang kita bisa balik di building ini sakit ini berpesoto kita sakawai kabagi iba nalor ba ngiyok ke sejarah nalor ba ngiyok ke development nalor ba ngidon kata karoy kapal ting yang perkara dengan ka security jogi ka suk ka sign jong kari bat ki cek pedrio kata ka challenge ka ban jor ba kanuksa bi de iba mana ke de berada kila pas ka ain CAA citizen amendment bill kanu di persya di brio hare ki pas ka pas ke mentau dah le sa ka UCC ka bakta ya gariki ka dustur jogi ka bakta ya ka her paten jogi kabakta ya kasongkha songman jogi kabakta ikibon kibenta kita UCC ke ain ki bill ki pas ki policy bi ki pas papel takayo kakot ke development ke dekawai kibenta mereka choksuk ka choksai hamne harilom kasi jogi ke dekawai banya perkata lada ka manipulate
dan ni kalau kong kebentar kereti kultur reservation kumalau mentangi sidul kas sidul track ni yo hanga yo banjeng kadena reservation board lagi yo reservation Andai menakani ukuran modi apa Raja Sabha. Oh very clear. Ni gini yo life part nyopo. Life part nyopo ni bagi penduduk yang ke artikel 370 apa Jammu Kashmir. Mentah orang pakai reservation, yang pakat nama reservation sudah dijelaskan sudah right. Ki continue ke renew mat ke suppose nem. Sementara kan next kalau ada hakpor kongres ada hakpor renew, ada hakpor pen nek itu tu penek kam tuan kajing pendik mentah lagi post nem. Anda menakani modi lakran ada jasa. Orang yang pakat mentah, mentah ke reservation. Kata BT bah kumulong mentah. Ki PSUs ki common PSUs, ki oil India ki badal kaleng lene. Ibon ki PSUs ki badal ki Bharat ki Bahal ki kita. Ibon ki lagi ke sarkar nomor boleh hak itu PSUs badal ke reservation, badal ke okam ke ajam. Andai berarti pas private tentu ke polisi contoh sarkar kam mereka. Dekat pamacua ke por ke kongres ngiseng ki PSUs jong ki public sector unit. Kapamut gumkolong ke MSEB, gumkolong ke MECL yang mentah. Kini ki common sector, ki paham tu yok kam yok jam kedon dengan resolution kedon dengan policy. Nada aipat itu si private kamdon su kata policy. Example mentah keleng di wat airport, wat keleng pasal don ke resolution ki policy ki beperkan. Entahlah ailut si private, adilut si private, ladu patuka resolution. Kata kata hari ini sidul track kata reservation keleng. Tementah kinong bono dikikan Katolik. Mentah nasional BJP rule Katolik, NPP rule Katolik, bana keleng di bo kita Katolik minus ya kabut. Andrea bangaya sini yang menegene nadawan kejadian. Kisah right kita cispa abang unit borok yang berkesan yang kongres. Abangalik ibalang kita paper baru yang bekerja di kongres. Temut ketua desain jongki, banopan dibaik kita, dibaik kata kajing desain jongki, try tanpa kia teli, ingop ha kabut jong ke BJP. Ke BJP kabut jong ka kelomban, kilaktif bagi beriu ki priang ni ke BJP yang ni yang dekalian. Teka bedon kampat kini parti berit ini parti becan beterilang mat ke BJP. Kenapa? In penerang ya bukan di kongres. Kata kerja kita tek tanpa perlu kongres. Lagi kiwan kiwi kimpat kita skor hi kimpat kiwi parti kimpat kita skor ki penonton kap kajiman. Anda alis apa kongres ngidon keleng di parti ngidon kilidar ki yang ki bonor ki besor pan percaya ke BJP. Te kata kerja tu dong ki nakerman ba ni kum ki pai ki barin harilong kasi jaitia. Lagi dong nak penuh kenyam. Ngai kalau mimpi mentak khapsan senem. Bangalik segi segrai segasi. Nasio ba ngirapkan bagila regal buit kabor. Habalik segi balang ki bakar ki Kristan. Ngirapkan balak kabuit kabor. Ngimdot kata kabensir. Kapan diarap yuta, yarap yuta, ban bisni, ban ayuni. Persapa diterilang na kapor sepor. Kata kini ke polisi joko kongres. Ban dia terli. Ban dia terilang. Ban diwai ban berperang. Kata ke sini ke kongres ban kiwi parti.